nadat se i vjerovat u taj svoj projekt na kojem vi radite. Sve ono što ja nisam htjela kad sam radila kao novinarka je nisam htjela nikakav posao od 9 do 17 jer sam osjećala da me to jako guši. Osjećala sam da kad ja dođem doma, da je to kraj mog radnog vremena, a imala sam osjećaj da imam još toliko tog za ponuditi, da imam toliko ideja na kojima želim raditi, ali jednostavno kad firma radi do tog vremena i to je to. I šta se meni dogodilo? Ja kad sam otišla u posao ovog poduzetništva, odnosno influencerstva, meni se dogodilo to da je meni posao od 9 do 17 postao 24 sata dnevno. Što znači da su meni udarni termini kad ja radim vikend. I to da radim u večernjim satima najviše. Jer mi kao influencer, ili bilo ko se bavi društvenim mrežama, mi moramo pratiti algoritam, moramo pratiti reach koji se kreće na društvenim mrežama, što znači da nama je najveća aktivnost naših pratitelja navečer od 8 do 9 do 10 sati, a vikend je udarni, tako da naši vikendi su radni. Ono što se još dogodilo je to da putovanja, svako ko ode na godišnji uživa. Mi kad odemo na put, nama je to radno. Mi idemo sa cijelom